Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lilia, bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw. Kaririing mo laang. Ay na, madanagan ak launay, bakit kao? Anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainap ko ti anak ta ngagtrab-trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainap ka o amasikog ka numanay. anya? Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Amangan nikit dino nagpasikog manan di syudad. Ay awanan manayunan tumanan ti awiran ta. Naimbag kumamot no responsable dagiti nakasikog kenkwana. San mo't nga raw? Dahita nga raw, bakit? Jay imunakan may kadwa nakasikog kenkwana. Awan, di da pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, sana pudno tinatagtagainap ka. Hay, iyad adayom apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbaglaangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosalyn. Ibagam nga gawid pa ilaang taggurigor ti aputa. Aggurigor kunam. Ay pinagtumar mo ka de iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapnam muna. Jumar, apaw. Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. At damot lang ijay, bakit? Nakaturog na adwa. Ay, una yan, ti kastoy ang mapaspasamak. Parikot matla kanayo nan, ti sumangsangbay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosalyn, anak ko? Ay, nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigur mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na, Nanang. Nalpasan, inyawag kulaang ken ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo to na aday jay, Nanang. Ay na, manu abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubeng. Ni Nanang mo't, saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak dito eh. Saan mo't nga ruda mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy, supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan dayta? Ay nanana, nganusan nyo pa ilang dagiti apo ko yu dita Ay, na yun, aya? Sino di kinasarita mo iti cellphone mo, aya? Ay ko, aawan da jay. Apay nga rod nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agduado kanyak. Ninanang jay imawag. Anya timbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano anya? Awan mo di. Kinumusta na klaang. Kung nakalakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturta. Nagturbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y titrabaho intong bigat. Okay, good night. Ala, good night. Marinilya, kumusta ngay tigurigur ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover matan dya ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, maray. Ay, maray. Kay, naghawid ka day ni Rosalyn. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi ka naman iti trabaho na iti syudad. Nuapay nga may nga ijay tinagtrabahuan na. May mayat kumaano ijay sintraw. Taasidiglaang maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumati ko name, ngam di namat ngamin kayat maray.
Ay, talaga nga syudan ti kayat na nga raon, maray. Wen maray, jakman ammo no anya ti adda ije syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti amat ti anak na ngay, maray. Awan da magyaw, maray. Awan, di damot pulos nagpakpakita kada kamay maray. Ay, sus, kaasimag dagiti ubay. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, maray. Hay, wen kumaangem, awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Ni Rosalyn mo't ngamen, basta agpasikuglatan, di na amaw ti agpilay, maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang, sakit awan mo ti trabaho. Kaano nga rin nagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di Nasayat nga rin no kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawon daytoy, Rosalyn. Ni Harold nanang, nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali a lalaki. May katlumot tanday ta sikog maw. Sa bali ni Harold nanang, responsable a lalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosalyn. Aywan gayam, di ko kumapay ibagbagakin ko nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mon, Rosalyn. Kasanuno di na maaklon dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag ken ko nanang. Hay, talaga adi ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan nyo, taadda kwarta na day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapul ko. Hay, Jack amuking ka. No kasta, da kayo gayam titimagdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Why, kasanumat nga main. Saan mo ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man nga min amoy ti nadya Rosalyn. No apay nagpasikog pa ilang ti lalaki akas jay ti galad na. Anyat kunayo tata? Ko Harold. Lawan kaun. Kaya't kadi asawon day ta. Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali a lalaki. Ay, sana kaun nga gilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Pengen libod na kanyak ti may papan iti dahi ta abanag. Oray siyak. Jak met amaw no anya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod da dya Rosalyn. Tauray da kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Ti awanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosalyn. Adda ka di basol ko, Harold. Ay nawaw. Agin di dyan mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impud no ni tatang ti may papan ka nagiti ubing. Anya? Amukon ti palimod mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. Saan ka di a plano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adupay ti palimod mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo mahaklon no bilang laang. Pasensya kan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamo daramihin no tikas to'y kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od ti dua atawan. Anya kay
Ay nawaw, adya ti basol ko aya. Abay mat ngayon bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na ti pudno, anak ko. Saan atong palbiag kat mailimod mo ti pudno kenkwana? Nakiwin naswas kat nga rod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayo. Di bali tadamot itid na sustentaw para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak mat ngay no kastalaang. Saan anasayaat nga dalukluk kum apadam a tao? No naamuan na ti pudno kat nadismaya, desisyon na matday ta. Tinapatag kat aramiden na ti pagrebengan na kas ama ti anak yaw. At niya jay nadamag ka umaray. Nakiwin naswas ka numo ni Harold ken ni Rosaline. Hay, pudno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya ka numot ngay agapaw. Ni Rosaline mat ngamin Inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold kenkwana. Oray nang ilimad ni Rosaline kat nagkaray amang tadlatta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosaline kat isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Nakunampay, Maray. Saan akas kadagiti dadumaan nakasikog kenkwana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Jakon maanusan ti kastoy Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapulan na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo Si Kangay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya. Agbiro ka, kat sika ti makaamo iti sweldo na. Pagpanunutak man pa, narigat mo't ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak mo titi kwarta para kadagiti masapsapul yaw. Ipakaamok to ken ka no at mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapul mo nakaw. Amangan ko no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya, kunam. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Ikay, si Kangay nakaw. Jakmot nga rodin kabailan, Nana. Makabanugmat. Ay, pasensya ka niyang mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo ngay, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila, adda ti trabaho na ijay. Ay, ala Nana, tulungan naktuman ngagbiro. No adda ti am-am yo, kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mo't ati pagrebengam kas ina. Ay, hapo nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang mo't ati paglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakit din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, nakunampay lakay.
Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, wen kat inton agawid, masikog tumanan. Day nga raw, di na panunutay na talumutan ti anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbagaak day jay. Saan amabalin tikas jay ngar aramidan na? Pananggundaway matan tikas jay. Kinawagam tumait ni Harold. Ibagam, adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Anyat masapol yun, anay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipaw-paw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbanog kanumad ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinangnang runa. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikason ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramidan na. Agrason kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man dahi ta? Babawiyang pa lang. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mo't nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang ngamin kayat. Paidam. Adda ka mo't ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparulod ka! Di mo urayan na siyak ti maumakin ka! Tatalagang idarom ka! Ha! Idarom ko tayo dyan, Harold! Awanan bain a lalaki! Ay nawaw. Itan niya agapaw nga darumaw. Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutin na! Ha! Tinakit di kayat ang mangala kami iti yaya? Apay nga may na mangala kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang. Agraraman ka may. Na! Siya pa'y tagraraman nita? Kita ma. Saan ang mabalin nga idarom mo ni Harold no awan mat na dagsarabasol na kin ka. Nalawag mo't nga dabasol na. Anya ti basol na. Katadamat sustinto nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay bag. Ta ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay tapno asidag laang. Adda oras mo para kadagiti anak mo. Manulaang mo't isweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga, apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbagak, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama kat agpasikog kanto manan ijay. Saan, nanang? Pangaasim, ta ipangag mo ti maibagbagaken ka. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, ta kaasi dagiti ubeng no panawam manan ida. Alawinin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti pangtangrunam. Panunutan mo ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, nawaw! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipangpangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.